Saya tahu video yang saya buat membosankan korang dan banyak membuang masa korang. Guys, terima kasih banyak-banyak terlebih dahulu saya nak ucapkan kepada yang sudi untuk menonton video ni, sudi meluangkan masa. Dalam video ni saya nak memberi sedikit pencerahan yang di mana saya nak minta maaf lah terlebih dahulu, sebab saya ada dapat komen-komen yang mengatakan video-video konten-konten yang saya buat sekarang dah makin merapu, dah makin bosan, macam pelik-pelik. Pada tujuan asalnya saya membuat konten cerita seram, tapi sejak kebelakangan ni saya ada masukkan konten-konten berunsurkan AI. Tapi saya nak beritahu kepada korang, konten-konten AI tu bukanlah main konten saya ataupun konten yang baru. Itu sekadar saya masukkan untuk suka-suka, untuk bagi hiburan pada diri sendiri dan pada korang juga kalau ianya menghiburkan. Tapi kalau ianya menyakitkan hati korang, saya minta maaf guys. Saya tahu saya tak layak untuk mendapatkan support daripada korang. Saya tahu saya tak layak untuk digelar content creator ke apa ke, tapi saya memang membuat konten cerita seram tu untuk memberi perkongsian, hiburan. Tapi kalau banyak keburukan, saya minta maaf. Banyak kesilapan, saya minta maaf. Tambah pula dengan ada konten AI yang saya masukkan. Kalau benda tu macam membuang masa, saya mohon maaf guys. Tapi apapun, konten-konten AI yang saya masukkan tu hanyalah sekadar untuk suka-suka, untuk menghiasi sahaja. Terima kasih banyak-banyak pada yang boleh komen, pada yang suka ataupun tak suka, saya hargai. Dan saya harap korang yang sudi untuk beri support pada saya, sebab saya amat memerlukan sokongan daripada korang. Dan kalau saya ada salah silap, saya akan cuba perbetulkan di masa akan datang.